Si uning nanti, si tak uning beremah. Napa si kening baca bahnya. Kaulah uning berak pul wallahu ahad. Ijri ya Quran, baca liwali. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad boleh. Jad burle-burne jad. Rumah kita tarawian, di mah macam selain. Beda tarawian sampean macam amma yatasaalu ada. Ahad saya baca. Malam ahad, malam Senin ahad, malam Selasa ahad boleh. Ben Quran bani ke bani pira Yasin. Reng matur ini kita pah Yasin Quran. Yasin pira. Jadi kalau gigi guru, Yasin boleh saya baca. Padahal imtihanan bani tahlilan bani. Pagun Yasin oti obo. Nah, Al-Baqarah, Al-Kahfi apa? Lebih David. Mulia kada Al-Baqarah. Oh, iya. Apa beda Quran nah? Napa sih kening maus-maus kan niat ngaji Quran? Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, sesatejana abdina sangat amul jaki, langkong-langkong seteja zurriyah dari Kiai Usman almarhum, Kiai Sepoi kak itu satejana, senyon sekorah abdina tak nyebut asma aku ngepon, satejana abdina sangat amul jaki. Hadir juga nih Kak Dinto Kiai Al-Haj Hasan Basri. Ampun. Sateja para kiai selain senyum seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah. Satejana abdina sangat amul jaki. Ustadz Edi Sugianto selaku kepala madrasah lembaga pendidikan Thalabul Ilmi sareng sateja para asatid wal ustadat sesatejana malar manter ikencer kenikmatan lancem umur sesehat sebaraka dari Gusti Allah. Hadir cuken Kak Dinto esto nama Nabi secara struktural Kak Dinto pimpinan Pak Saifuddin menikah daerah kerjanya keleresan dengan compok daerah dinasnya apa jadi Nabi Jepon Pak Saifuddin Mira gula biru sarang seteja para teman-teman sejawat selain sesami-sami hadir kesempatan Kak Dinto abdina sangat amul jaki. Tokoh tisah dari kepala tisah sarang seteja perangkat tisah abdina sangat amul jaki. Cakancan Jamiah Hadrah Banjari seabdina sangat amul jaki. Wali murid alumni simpatisan sarang seteja
Sampun sami-sami hadir papangkian malam samangken manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging saporah ben belasni sira Allah Subhanahu wa taala. Salak setong carana Allah kaangkui memeras ben malanceng umur manussah iki panika kalaben cara paringi potoh. Manabi beda orang mateng engki beda potoh se adu aagia can hokom panika kita mate pak mateng ibendem lecer di tanah engki beda nak potoh se adu aagia ki beda nak potoh se nyadeka anah ki beda nak potoh se ende nyoonagi saporah karing sepona nikah makipun mati oleh to 50 tahun can hukum ki odi mila na manter potoh se selamat di malam samangkin menikah se kamaan mon ay temu je kaman ni ko se beniat jam rela gol 10 gol setengah 11 lah kurang 10 Ada mun SD gol sanga begini teh belum aja MI jadi selain ngaji boleh. Ben TK kan juga. Nah, kok boleh. Manter saya selamat di malam samangken Kak Dinto. Ben seteja seki badan nengi pendidikan Kak Dinto tempat nengi talabul ilmi manter ilmu ne paring na baraka ben Gusti Allah. Saing kena teti lantaran selamat benteti tambena umur dek kabenga seponah. Mak kaula ben sampian Nabi Ibrahim sial karena gara-gara tak tuli kaparingan potoh. Nabi Zakaria takok gara-gara ampun umur 90 tahun. Kita keparingan potoh. Wah, kuna doa ke Gusti Allah. Saingkeuna pas beda. Salam dari malaikat Jibril, Nabi Zakaria sampian bini dengan lunggo. Sial Nabi Zakaria, 90 tahun. Kaifa yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar. Nabi Ibrahim malaikat Jibril Kula ni ka bani talo-kalo dua, kaula sangang bolo. Wa mraati akir, bini kaula panika pon tahet pole, masagian dia anak kaula. Wangun pon Allah kasokan Nabi Zakaria, pagun bisa sampean. Jadi tak usap, jangan pantang mundur Pak, bagian Pak Bapak. Maki sebitek, petong bolo, Pak. Niat namben, terus. Nabi Zakaria sangang bolo. Nyai reh mak gini at nambah terus. Kikeng relere. Tak muda boleh. Sedia aing. Mek karo jalan. Para nabi penika kebeter Pak mun tandi foto. Anapa sebab ada ongku umrah. Mun beda orang saya tak keparingan foto, usaha bermacaran. Nah, napa si ikan di aben, manfaat kareng lain, saing kena ke aben tada umur, pakun bisa jalan. Tapi sedaja urusan Allah. Saya bisa mandi foto Allah. Usaha agak bayi foto, oh ya tore, kalau kali sehari nyaman, bapak benereng ngakan gula. Yang urusan andi bentandin Allah sing ngatur. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria 90 tahun. Kau lebih sampian nikah tak doa, tak berumah, tak bidapit atos. Niat tak berarti niat loh. Pak jumpalet getih. Dari pas tak ya jerna ngaji belekan. Penikakan sokor gaula ben sampian curpo cura oreng paringi foto ben Gusti Allah
ning oning koton nah pas oning asolat, oning ngaji, oning adu'a, oning asadaka, oning awirit benyo naki sapor kabuna sapor. Ni kecur ko curo oreng. Sabab sanau saaben apa ni pendem milum tanah pakun. Cepon peserah, cepon kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanau sahadis kak dito diperdebatkan. Ummati ummatun marhumah. Tang umat riyai palain ben Allah. Ikan isreh. Mun umat lamba sabeluna umat kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mating ni boleh ganjaran segintal. Segintal tak bisa tambah boleh. Kita ben umat kanjing Nabi Muhammad. Mating bisa tambah ganjaran ki. Badat umat kanjing Nabi panika mating ibu mulai tu saka amsalil jibal jerajo pada bon gunung tu sana penjerat pada bon gunung anika beni pas langsung raja pak tu sana nika ni geni gelu nenet HP halo pak dong malah mangkat aromang kada kejedeng dia mun sekalian mun benar kan raja dia Beri mana? Beri jalan. Arwah jalan dari kamar ke jeding lagi. Elong papolong raja kia pak. Lo molo bini andre esibu tak dus malah menjelak galak Muni benar kelar mau ubus iya kamal. Aku tak nyaut doi. Dari kiain nih saut boleh ke lagi. Laten belum kan pak. Mun pola najet bede tetep na Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang seiman, separca jajak sengkok pangeran nah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian bini tak kekapi mon polan. Sebagian bini ben sebagian anak mon tapalang teti moso na baan. Tak kira lopot Quran benik. Lambo ki parapan bujang mulai tengah malam doteng palakui. Ala ko na apa boy? Ada ring ngagir-gikir dah. Mulai andi bini saya kodungan ria bah benar, ada ring ngagikir. Padahal ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha sapa aboy babini abenta ben laki nah atenggian suara na bini ne benting laki nah lam tuqbal salatuha maki abo aja tak keterima abo aja ke Gusti Allah. Tolong semangat Pak Bapak lah. Ya beri ayu are onggo nongko karena iman kayak begitu sampai. Rungguan dah. Sebab paling banyak ibadah bebinian pak. Si paling banyak wirid bebinian. Ben si paling semak ke surga dia. Lagi anda jauh ke surga. Jauh. Jelas kau lemah kira laki. Kau lengakon nah. Mitorot keterangan hukum. Asemaan sampian ke surga bendi pun lelaki. Anak apa bolan? Sampian tadi tanggung jawab tan. Mon library 7 lagi, na tahu saatnya ki halal apa haram mereka tahu saja. Kau beli bedek apa laki pak? Sinanggung halal ben haram Maria saya songgo anda. Kan ring mireng songgo anda. Anak tak tahu ngaji, anak tak tahu apa aja. Gara-gara tak pengaji benepan, apaan saya buku ke? Embuan kan diurusan. Ada tadi urusan. Sambian pas terbengkalai sambian. Belenjana ternyata tak nemu gara-gara selake tanda alako. Dicabur gara-gara ada kan Allah. Dari berantu ke sakit laki, jelang janggolang sambian kalage. Nah, milan pas beda bu ayyuma mar'atin matat di maboy beda bebini mati wa zaujuha radin anha mun lakin rida andi bini pada banjir ya. Dakhalatil jannah berarti jelas warga nomor itu oleh Gusti Allah. Tidak boleh kan Nabi. Saya kira tak lak menjelak.
mun abenta perak releri ya. Perak urusan jenika. Wah, apa pada ben pramugari? Ini pramugari kan. Pak bapak si komando Pak ke Mekah, komando Pak ke Madinah, numpak pesawat. Tahu kepi ke pramugari? Ada pramugari dengar-dengar ada. Pramugari menika mun nareh ngalpe gele kopeng. Sampean kopi ngalpe. Mun tepak kasih begele nyet kok kopok. Ah beremah. Jangan pak bapak, mak lain suara bentang bini. Iya lain. Pas sampean ke bayi alasan, kau lucut bebetek mulai ke kasar, mulai gue lucut kasar. Ada bebetek mulai kasar, ada pramugari ruwa lahir pada kengla sekolah. Andi makna ya jeri kan ku ya bentar lere. Bebetek panik tak bisa dilahirkan dari mulai gila ada. Bebetek nih kayak kegebay. Gak bisa orang kasar Allah alos. Bisa. Gendek, larem, bengal, takok. Ada oleh nabi kena bantibe. Arwah pramugari. Marah. Mongko kita ada pagi intihanan ya Pak. Abunyan gini an boleh sehat ya. Dia bersil agar abunyan gini an dia bersil. Kaulah iman nah keng kena paling bunyan ibadah din sampian. Paling bunyan ibadah din sampian. Cok betal karena gara-gara sampian, tahajud cok burung karena gara-gara, akhiran kelaki aja. Cok betal wirid sampian karena gara-gara lebur akhir kelaki aja. Tong, manter kaula ajunan seteja, palanjang umur panika kalaban etete pipoto ben Allah. Banyak orang paleman dek ke Kanjeng Nabi. Dek ke Gusti Allah caipon Kanjeng Nabi. Banyak orang mulai ke Gusti Allah ngibetu saja raja pada ben gunung. Ninguning ngagak kiamat bersih kemet ada sekali tu sana. Kamat tu sekaula pon Gusti mata ada sekali. Kosot ben kok. Apa bestighfaril ahya lil amwat ngagak ben mate. Anan ben saya pemunduk, anan ben saya pasakola madrasah. Arwah ngerti ke pengajaran pas tahu abojang, pas tahu doa, pas tahu ngaji, semasakola ke madrasah, bean. Mak kita usaha sebut, mak kita usaha ngangkat tanang, sapora aki Pak Gusti, sapora aki Mbu Gusti, tak usah, pokok epaan semasakola ke madrasah, pokok embuun semasakola ke madrasah, mak kita ibut sebutnya menepan benembun, pakun miloh kegenjerna bojang ben ngaji ben wudu nana. Pokok embian semasakola, cek penorokan jannah. Iya mampirai penorokan jannah. Oh kau ulang ngeteraki benar ya, ngeteraki kayak berantara jajan dek teguna pentol wane bisa. Saya maksud depak ya teraki penika kebala pas raki ke guru napa tepak. Mandalla ala khairin sapa abai nutuaki kebagusan. Falahu ajru man amila bih. Maka orang senutuaki jiriah miloh kabagusna orang setutuaki. Muni sabak ke sekolahan, mun beda epak, beda embu, masuk madrasah ke anaan, mun beda epak benembu mengaji anaan, beda epak benembu memuntuk anaan, pas ngerti ongku ke pengajaran ya jiria bajang ongku, ya jiria wudu ongku, ya jiri ngaji ongku, apaan benembun maki tak tahu bajang tak tahu ngaji. Akun milo genjerin apa jeng ben ngaji na anaan. Pokok apaan benembun saya mama sok ke madrasah. Anjak tep pagi. Dan sah norok ke sekolah. Lepak itu nyaki ben sapa ba. Kaula anan anu Zainab nonton Zainab. Ami ulah. Kaula ara apa ben madena. Ero ngaji boleh kan? Iya ayo, boleh. Iban Pak Guru nanti dina. Arobu saya ina petak melo aja. Maki anan lah tuti kiai wali sekali tak melo aja. Anak apa bolan? Beni oleh napan benembu onroa. Mila na teraki tete paki betepak. Iya mun ngateraki cek pira amuhan paker. Terus ke dalam. Abesaki rakira subidul lah bedah.
bangku cokop rage raja beremedanian nika betul sebeden benik kedanian nika tak mi pulai rangkarang aja pasang nanap aja berem genting sekolahan tak ketorok guru saya maksud ya ke baca apa beri nemu kacang dan kacang gitu tak langkong ustaz pak guru tak langkong harus lagu kacang sih gue contoh boleh kaman boleh karena kacang benih kebelian gempang tak langkong pak guru nih kak badan namung kacang guru ada tep dari kepala sekolah ben yayasan ada ini kau lina gula asli nih coba ambian mun ke sekolahan tep tak langkong pak guru tak langkong ustad nih kak badan namung kacang selasa nih namung sepereng manter milu maki sakombian ebeng aroy tanya aku biar kaseramnya kaulah seinap ulah sampean kedua ingki anan kaulah nyaman Ahmad senap Ahmad ditanya aki Ahmad tas telok aroja itemu Ahmad tak giri dia make bek salah arah apa bolan kacang berian lah ini nak ruh pak jangan nemu kates masak jangan cek kira ompak dibe atraki ke guru na anak sila abah tak norok repot atraki tak langkong pak guru maka berak sejumbuan mentermilu maka berak sekailan nih bang Bu Zainab engki orang sepun Ahmad kan engki tengen kesiannya Mahmad roba aroma kita apal lah tak langsung memancing dia ben ustad dah apalagi nyorot dulu arah apa bolan kates agakan lah sering pahmu temu imtihanan vera ya ada saya kenal ada anak siapa ari kenanan hah ini anak ria pak ini cetaknya ngop sekali ke madrasan mun beda ingat ngai apa sebab yu beda pesan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah saben-saben anak silahir ya Arya pote mulos tada apa bahkan Quran ada buah kisah menikah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an anan sapa bayi mun lahir ke dunia gendeng tada lahir langsung pinter butuh anan kiai anan rengtani anan degeng anan sapa bayi mun lahir butuh dan kanjeng Nabi fa'abawahu sengak apaan benembun sengak lingkungan nah mun apaan benembun gendak anan gendak mun apaan benembun nyawer gila kun sudu malam mana mun apaan benembun lebur ke darah tak kira burung paling ngenjan tahu ke jemaah darah anan tak kira burung punten Rasulullah si ada bu panika benijan hodri milan nama le tade lingkungan sini beni pakai madrasah anak panika tak usaha sorotan pokok lingkungan etoro pak contoh bila depak ke sekolahan tak usah pinten pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah tak usah soro sama aja doa ya baca doa ana apa bolan cet pon tadi kebiasaan mun ngi jompo ana apa anak mak ta maca doa ije depan menembun tak kayak ding sekali maca doa aja mun depak ke sekolahan nih bila muli ya langsung otomatis baca doa ana apa bolan cet pon biasa aki mun ngi bawa jompo ya ada ini gir bera asela jawang mun ngakan asela anak saya suruh asela apa nunggul toot bukan mata asela pak keren diri lah oh walah iya nah beda toot gera pak mun betes je gera mulai mun toot njak lemes marah baca dulu doa anak baca benar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin bukan mata maca pak njak menring tua tahu saja jenah kan nak berasa baca doa kan tak macan doa depan keroman aja mun ning sekolahan tahu usah soro kan niku punten
Milan nang ireng coba perak pasrah aki karo guru sewa denengi madrasah tak patiakakan. Kaula sering matoreman kaman. Guru merintah sangang kalih kalah keperintah na emaan sekalian. Jauh. Guru merintah sabolo kalih kalah keperintah na embu sekalian. Kalah jauh. Bila namun keng pas embu pun si marosak ke kabede na program saya bede sekolahan sal-salana. Koro beli boleh jangan mak ke madrasah apa aja. Jangan sedianya mana bodo anu bakti sosial ya. Ya, mak macam-macam sedayal sial. Dia kok tak norok sial-sial jadi baju laki ya. Hari ini kadang si marosak. Bodo kursus bahasa Arab ya. Demak aben bah. Mak kita bahasa Arab. Jadi TKI Anika kadang si mabutuan ke anak nika. Badan apa saus nih sekolahan? Atau ada panoro? Datang dari madrasah tanya aki. Ban siapa guru naki guru na? Beli apa? Guru mon benar tanya aki. Anak mikir pak. Are kok mulai mari nih tanya aki boleh menepak kok. Kok jawab apa? Maki sebaik iki bermulai yu dari sekolahan nah. Mohon pas ada tanyaan sekali ya tak ada. Jangan gula kok. Orang mangken menikah. Abanyaan ngurusin sapin nih penting ngurusin anak. Mohon intar ke kandeng sapi peleng segoni. Dua kali sehari semalam. Saya rasa haus pun sing ngubu sapi. Ajalin kaman-kaman imbah anak apa bolan. Singari amit ada. Tak kepikiran ke anak aja. Si makanan sapi pun sing minuman amit ada. Menikir-pikir kan pas penjularang sahabin nah. Iya ruah. Punya regu dan punya rengi inun waki gambuan. Parlo mun sape. Mun anak ini mun pak bapak itu man ngusut anak. Dia tade. Ini kan teyurus boleh kena jong. Pengajaran apa ki guruna? Melarat. In mun sape yen tare kosot si sape. Bendong jelatong ai buang. Bentong jelatong nih buang. Kan kulo sering kabarin contoh kan nih kan. Mohon pas badan nak kena teka nih kapah kemi nih kan tuh nih kan. Nih ada nih telepon nih mun tai gigi lah beremah. Roga jedeng kau mana kemi ya. Padahal lagi nyelket ke disa. Mailak salah kaki ya kemi jadi ya. Takel aja. Kita bentak lajut ngejip tak mari belekan na kemi ya. Tapi sabin na kemi ben soromben tai gigi aja. Menikir-pikir bah perhatian kasabin. Tuh, pikir-pikir. Panika berharap busi sami mulja. Apa-apa jan gula panika manabi urusan foto. Mak katon bak setreng. Sebab debu nabi Allah. Monta palang. Foto nabeen tetiamu. So nabeen ngaji nabeen ke neraka. Fahdaruhum. Nastete. Anika nikah. Anika. Sinukumik nikah. Kau letak teman andi pikiran pro intarah kain mainan sebeden yang Malang nyaman aja timpak ada tandi pikiran sekali tapi anak nangis nyenggeli nyeng oh kok nintar aja timpak nak kana acara tagapi aja timpak lebur ani kegula pani kebahabrem mula gulur. Oh, kawan mayuh enter kerja timpak, can abo, ulah haram, ulah tusah, ulah wang-wang dunya. Tapi anak agulur mangkat ki ke keraba kerja timpak, dan pikir tak ketemu benerin maduro kok. Dapat kakak sana ngalingi ya kareng, tatang kotang gendian roba. Beremulai taja anaknya. Ini belak sekali, jangan gitu memelolo. Habis saja. Manusia munta palang anan ngiba palang kawan. Ngiba palang. Anak dibi anak mantok munta palang ngiba sosa kawan. Kita mati balik kanan pun ipita warisan na pak. Pak, si kema begini kok. Jangan apaan? Bagian si kema jong. Dia yang kok giodi. Oh kon kok beli sepeda motor. Apa sih kebeli? Ya begini kok jual.
bagian saya kemah. Tang sabar jual. Bila teman meli sabar. Ani kan foto si mapalang apa nih kamu? Terus saya pikir kau lebih ajunan bani. Manter foto saya selamat sih. Seki pada dengan lembaga pendidikan kau lebih ajunan saja mau itu dia kena foto saya saleh dan salihah. Oh. Nomor 2, beda orang kepak omorah, beda orang kudu gendeng, begina palang. Kenge peselamat ben Allah karena gara-gara eka posang Al-Quran. Ini kekulu sering kaman-kaman apa rengonin. Iqra'ul Quran dan kanjeng Nabi. Sehingga tang umat baca Quran jadi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ku laku Al-Quran panikapukal doteng ngaleleng nyari orang selebur ngaji Quran. Edi mau orang selebur ngaji Quran. Umulil falah. Jaga kapi. Ike moben Quran. Montak ke le depak ke benglah bengan swarga tak yocol sampean. Rasulullah saya ada pagendengi sampean, papudui sampean, papahalangi sampean Pak. Keng depak ke akhirat eka posang Quran dan diurusan ben malaikat. Langsung sampean ke benglah bengan swarga Pak. Bisa kira amin ngaji boleh. Amin wallah. Lebot tu. Jangan malaikat. Aten panggeluh. Nite geluh. Demak arwah. Langsung arwah. Al-Quran nyaut. Tak langkong. Reng dalam gitu. Langsung. Cecet ketua panitia Quran arwah. Sera tau karaban Quran. Mila na kaulaban sampian. Paperedih. Pasibu dalam sehari sama lemah. Paling punten aku dua do bacaan Quran. Kau laban sampean papudui mun kulaku ya juna Allah eka posang Quran panika kau laban sampean kengcet andi bagian selamat kulaku ya juna Allah. Paperdiu dalam sehari semalam pabeda Quran terima urip lekena pada pagen Isa. Terima urip lekena ka Isa. Mungkin dulu sebelum cerita Quran. Andi kebanten Quran ya. Ini pilih apal urus andi Quran. Andi ongku Quran. Mau tiga ngai, jadi mai sabar lah. Mas yang bukan lenpas, mas saya ngaji buruh. Saya nggak boleh kita selemari lah ya. Quran ni kata lo jus, kantil Quran. Mon si masa gimpak nggak ada roh, beda foto nak tulis almarhum nih luar, beni oleh nanya ibu ruah, arwah yasin melolo bera. Quran ni kata lo jus, disabak niat pas, Bismillah, ya Allah, nyuk ona selamat, nyuk ona jember, nyuk ona saporah lewat Al-Quran, urusna Allah kulaku lepak kajun Allah. Saya penting kula ben sampean nyari cara lewat Quran. Papudui kula ben sampean, pagendengi kula ben sampean. Dina mak boden amal tak katerima ke kepi. Ing kulaku depak ka juna Allah ika posang Quran tanda ring selamat. Apa de magi keni sukuni. Tau satu teh dina tau sa target. Engko mun tak ge lemari sejus tambu aja kok. Iya mun pancas, mun tak pancas. Alif lam mim dzalik dzalik ya tak laten itu. Hari sudah tuli depak ya. Kina kalak sapak depak. Kalak sapak depak sepenting ke niat. Ya Allah. Saupama sampian pas mangken ageut ya Allah. Yang munda ieu kok ngaji Quran oleh lakuna. Ani kok berarti ampun bedepe totu pamasok ngeuleun kau leubeun sampian kaangku itu dilantaran selamat ku lakuna ya insyaallah. Kalau satu terus makan tang. Mari mau ripen gelekana. Sabari mau ripen sepenting sehari semalam kudu beda Quran kan. Baca caocaan sabaris duit sabaris ongku. Keng caocaan terus beda. Torai dina tau sa target sejus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum pada tamu. Torai Waalaikumsalam. Babalik. Ayo laku. Torai sapa gelu terus aki laku.
Dapat lagu terus lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Melia lu torae gelu. Terus lagi lagu malam boleh. Ada 15 tahun dah hatam reja. Bos lebos ben saya torae berak Quran. Ya. Iya kan niat wah apa. Mohon pon ikan niat insyaallah sabab bodoh orang sejak apa selamat tuan Allah lewat Quran muka-muka kau leben nganta masuk deh kau orang panika jadi mau urip lekena ke Isa apa cara nak abek kami minta selamat ke Gusti Allah salat pun tak itu betul bumbil lah teman hosok dan kerja lah bu jangan hari ya hosok ada ya katon tak potongan sekali je hosok. Ini kemaki sinuku mikir ada. Pada salah. Pada salah. Gereng silang ilang, rude tenggagap di bila bejam. Cepon Imam Ahmad bin Hambal ban mun kailangan bereng, putih ki bejam. Mun tak pah datang dia. Cet bede setan spesialis tukang gangguna bejang, Pak. Nyaman setan khinzab. Ingat. Allahu Akbar sambil tepak ke kapeng ingat ke rokok ya Allah ini mengisa rokok ruang dulu nyeter ya bagi samsuro pasti sehari sambil ngeleleng beri di maan Assalamualaikum Assalamualaikum iya beri sadil Assalamualaikum tingku bedongku alah ngaji Quran penika hosok tak hosok pakun ganjaran ngaji Quran penika sambung tak sambung ngerti tak ngerti kasih baca pakun oleh ganjaran kau leben sampean mun keng terus salaman itu Quran penika nomor setong kotoh pauning ngaji Quran kotoh pameras kau leben sampean tore sambi ngampung ke Quran si uning nanti, si tak uning beremah. Napa si kening baca bah ni? Kau lo uning berak pul wallahu ahad. Ijri ya Quran, baca liwali. Pul wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad boleh. Jad lebur nejat. Rumah kita terawian, ini mah macam selain. Beda terawian sampean macam amma yatasaalu ada ahad saya baca. Malam ahad, malam Senin ahad, malam Selasa ahad boleh. Ben Quran bani kebeni pira Yasin. Ring matur ini kita pah Yasin Quran. Yasin pira. Jadi kebagi guru Yasin boleh saya baca. Ada halim dihanan, beni tahlilan beni. Pakun Yasin, tiada. Apa Al-Baqarah, Al-Kahfi apa? Dia beda abid. Mulia kada Al-Baqarah. Oh tak iya. Apa beda Quran lah? Napa sih kening maus kaniat ngaji Quran? Ibu ki? Mau repelekan pas kebaya atoran Pak. Esina Romaria. Kapi sapa boy sebede Roma dia tak oleh ala ko apa boy kaje bener mun tak ngaji Quran awirit jadi maurib ka Isa tak oleh ala ko lain mun sepakat ka kapi sabeuleuh tak usah soroanan je tak kira bengal cenah ku HP arwakan bengal cenah ku HP make soro ambu bagunta ambu ara apa bola nah ambu sing nyoro ambu ro HP na parpa ditekem sing ngaji ya ambon meja HP eneng nengi kamar datang tamu ya laguna paket silaki na tak tahu je saya pira antara nang gelem lolo beneran lu lagi na pira ya Allah mak jen banyak tamu je lek dia iya kan terkenal ben masa sebinin selang pesuwat sele beli ada lagi na gredeng janding ni bezaki mon pon sepakat ke kapi, mon pon serujuk ke kapi sehingga dari maurib ka Isa tak oleh ala ko apa ya dari maurib ka Isa mon tak keng bode ka farduan ka uncengan ka mandiman maurib ka Isa waktu nak ben ka Allah
Ja'ala ko lain. Muna reng kelar. Ya Quran aja berak setong kapinah. Quran berak setong kapinah. Mun HP di tong ibong bon yok bion bon boy komboy ya. Berem masih ngaku libur ke Quran. Ika puasa ke Quran dem apa? Mun benyan HP na ben Quran nah. Esena Roma ring kasangah. Quran setong berak kapinah. Bila paan macang ambun barai tak macam. Bila embun ku kada ke Quran apaan kok rokok. Berak setong. Nguti tong setong orang paan di setong Quran. Torai mas torai. Mangkat lagu apa? Mungkin jadi beli Quran. Non sabora. Kenantang niat ngaji Quran dan setan kotok bapak ni kata. Thank you. Langsung setan nyari cara. Bu. Palang ngomong ngaji Quran ukur ya. Mau coli jurus ban setan sampai. Kuda ban setan. Lu ban ngaji Quran berem mulai tak teman ngaji. Mohon pas tetang kena tanya beda apa mak ngaji Quran ban nyau tak apa setan gini kah. Ben kan mulai tak teman nugu Quran. Mun pas kita ngali anak nugu Quran pas atanya anan dia mulai bila ben pak si nugu Quran ben pas nyau tak apa setan gini ka pak. Setan gini ka jauh toro. Katon beda perasaan todo singan dengan kebagusan gini ke murni setan gini. Murni setan gini. Apa boleh tetang ke? Demma ben kak, demma buk. Ngocak, melihat Quran, pas ngocak itu tangke, iya, ngaji sekalian, lo melihat ongko ke Quran lah, harus setan harus je, si ngocak ngaji setan harus je, melarat penyinglan setan pada ben gini gayu, melarat, tori beli, HP magi baju be, pada bandin bulan ni kah, bulan ni kita uning, gitu, kenapa harus kena HP ni kah, bulan tak uning lepas na. Ini kageng gerak ke buto bila mangkere ke pengajian relate teku nih para pandai ini pohon apa tak teman ini makomak berbeda ada kageng boleh yakin mau ni kebeli Quran selusin boleh ya din sambian ini ya mau pakai kebeli Quran sepuluh biki oleh geluh jadi para na kau leben sambian mau nengi compo Quran na berak setong kebina boleh makan oh ya hari Quran na beend ya hari Quran Nabi ini nah, hari Quran nyai nah, hari Quran kain nah, pas pinta ke Gusti Allah ya Rob, abe ringkon kudu Gusti, ini betul sal tak itu muka rona, ngampung selamat lebet Quran, ku laku sampun ada pak dekat tina kiamat, be selamat lagi, selamat, payakin selamat, orang bila pun keposang Quran ada pahalang apa, muka kau lebih aju nanti masuk apa. Nomor telok ada lah telok ada berak je. Sekat menit, mulai gila. Itu yang tak ada sekat menit. Paling api 10 menit lagi. Ini anak-anak, mohon pengajian daripada busan. Mohon pengajian daripada busan. Apa sebab? Yang itu nyeri. Ku laku ni akhirat pagi bila dia pak gajun Nabi sallallahu. Pada kasta ke kapi. Ya Allah, mak betina kenceran pengajian Gusti pada ben penikah. Jasa kini pangki Gusti lebet pengajian satu jenuh tusah esapora ben ajunan bon kenceran lebion ben langit bumi ben esen. Mata pada pak genkol setengah 2 lamba parapan odi ngaji. Pagi bila mate. Mohon setia mak kalau setengah 2 setengah jam pengajian sang gelisang lah. Senomor telok orang pabudui pagendengi pakai omor lah kengoni kaposang ben senomor telok menika bekal selamat laku ya junub Allah kaposang peserah kaposang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira kau lu termasuk saya kaposang iki Pak ore korak-koraki Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang sehari kada ben sengkok jan kanjeng Nabi. Saya paling banyak selawat ke sengkok. Selawat ni kapan gempang. Saya paling bagus ngakui Allahumma ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Mohon bisa benda salli wa sallim. Mohon shalla wa sallam.
Mun sholla malolo, ngakui salam malolo. Dan ulama sebagian makro. Karena Rasulullah ada guna. Karena Gusti Allah ada pun Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi. Wasallimu taslima. Jadi berapa masih tepat. Ini ruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Pani kampung leres. Berde silopot. Ada yang maca selawat. Banyak silopot. Contoh. Orang maca selawat pani kelopot. Contoh. Kadang ini tahlilan. Kiai ini pas berde debu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia jawab pun sampean. Sallu alaih. Arwah salah. Ya, merasa redung cegai salah gua. Ini kamak le tak iros terosaki ni kan. Sallu ala Muhammad. Dia jawab sampean. Sallu alaih. Arwah salah pak. Sallu apa ni? Kebenar salawat. Nyoro orang nggak salawat. Sallu ala Muhammad dan kiai. Ayo salawat ke kapi. Jawab pun pian. Sallu alaih. Engki tarem pian salawat ke. Siapa saya salawat? Ada jungkut soro vera. Kiai na nyoro mak mau nyoro ki ya. Jadi mana salawat jangan kui sallu. Ada bacaan yang tepat padahal lopot. Sallu ala Muhammad. Jawabnya Allahumma salli wa sallim. Barik kali. Ngaruh setepak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Aro beni salawat. Aro nyoro orang salawat. Mara malih tapot lopot. Lopot sekoni. Jauh maknana pas. Jauh maknana. Khairun nisa. Paling bagus sebini. Keng tahu bekah khairun nisa. Bubini segimeng. Dalilun li qalbi inda jahli arwah wa hayrati bani kho ini bani pian bodoh Ahmad Junaidi. Ahmad maknanya terpuji. Kayak kadang tulis nangan kui kaha Ahmad aro maknanya mateh. Al jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Yakhmudu aku kho maknanya mateh. Ain tadi kaji dia mau amin boleh kena salah. Amin bener ana lanceng emmi melanceng. Amin. Saya salah ana lanceng emmi mabende. Amin. Aro kiai na abid kelu biasanya. Beda se ana lanceng emmi mabende. Amin. Iya pada. Amin ni ka ana lanceng, emmi malanceng. Amin. Maknana istajib. Titimon pon moca amin tau saha toro istajib aro la pada. Amin ya Allah istajib lana. Aro pada nom. Pada. Mun la moca amin tau saha tambah istajib pada. Iya, terma pinter ruwa keng onggun tak tahu ah. Gendeng ke bila ka orang. Amin ya Allah istajib lana. Ini amin menistajib pada. Mun ana pende emmi melanceng maknana jujur. Amin. Aro maknana jujur. Inilah pesantren perenduannya. Mana pesantren al amin. Emmi masih lanceng. Aro beni pesantren para panadua. Beni. Aro maknana pesantren terpercaya. Amin. Bodoh kadang ibu sampung montak ya. Amin 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 amin. Hari si masal-salan bila tahlilan dan malaikat itu oleh sebelum meriah. Posanggi yang ini kira pikir. Ya makiring maca selawat petepak sekali keng you. Orang muntaking karena esto ke Kanjeng Nabi tak kira dawam maca selawat. Orang muntaking mangkat diri pangistoh tak kira bisa dawam. Kenapa boleh libur ke selawat? King karena banyak otang. Bila otang amare selawat itu tompes. Ningki. Wah mungkin di otang. Manus sama nih kecil Mila najat manus sa manika, cat lakar sa manika. Khuliqal insanu halu'a.
manusia benika cetak nemu bener halua benika sekece angok-ngok. Idza massahu syarru jazua. Diberi ujian sakoni angok-ngok salar kelar. Aduh ya Allah, mun tak ngajunan sinolong. Ngajunan sinaglir si bener diberi ujian. Wa idza massahul khairu bila ibaelang ujinna manua ceren taning belang. Mun ki beri ujian sabareng saya baca selawat naria 4444 istighfar 300.000 sabareng ayat kursi 6.600 sabitek petok sabareng arah apa bola bere bila tak bere lobar ban sobuna bah tak bajang bila kenan Quran ni kejat saya debu benika ya to re tak pun apa ya to re tak pun apa saking cet lakar bebe tak manusia mila na kadang manusia benika pameras sa umur ben Allah paringi ujian maaju kaula tak uni ngajunan kaula benika sampai mangken iyon ceng kapoloh tak teman ende ana apa bola takok kata se kaula benih tak uning berenang benih tak uning aing ke tak uning ngalangoy uning gula mun pas di tengah tase ro alangoy ka bengkir mati giya kaula uning ngalangoy ba mun pas karam menengi tengah tase rasa alangoy ka bengkir kaula balen tak bisa mun kata mak tager ke jauh na karaas ka ro mak tager ke kangian nyebrang dari Kalianget ke di timur na katalango oh kaula jadi parengoning je dia ada numpak apa seraja tongkang nyebrang ke di timurnya mah pamule na tongkang ngatade tengah malam lah kalau setengah tong ambu lah tongkang apa numpak perahu sebera setengah meter serian jangan boleh pikir mati kok mun setir kula parengoning je kaula takuan tombok benika kata sobung ke subung angin jan sujud lengare-ngare ki ngucap subung angin kok makireng gendeng ni tak cek peranan aja jan gula joko garep saborong si bocah biasana kancan gula dari timur kan dek berek mun dari Telangu ke Kalianget kak kaula mi posang dari timur dek berek ini kedua lauk geluh si perahu dek lauk geluh can gula katanya ke tukang setir perahu ini kata keliru jalan kan unten ke ini kejenggak nih kejen gempangan setirnya canak kali ya mau angin ke bola aja angin ya sabab mondok bere tambu angin dari aja oleng kanan kiri nah sabareng saya bocah apa bolan pikiran parpan bere kira tak duan rengakan saya bocah pak ayat kursi ngaltok ke kapi selawat naria tanorok ke kapi ya Allah ajunan si nyodok ke diri budi ajunan si naja diri ada ajunan si mangger kanan ben kajer pada pagi guste padeng anak ben bini ya temun saya tangan anak dan dulu anak apa bolan berak pikiran sabareng saya baca ongke kateret masuk ke mobil nyetel rumah irama boleh nyanyian boleh arah apa bolan mari kebereun lah manusia ruwet mila aja romoruan Gusti Allah mun kaula ben sambian ning oning paringi musibah ngak nih paringi musibah ngak nih aja romoruan Allah Pak kasacarana Allah memeras umur kaula ben sambian beda salah setengah orang gulaku depak kajunan Gusti Allah tan diurusan ben malaikat langsung ke surga pasir apa nikah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu beda orang nyap-cap ing mata naking karna Gusti Allah kaula ben sampean nyap-cap ing mata bulan apa jeng tak kira nyap-cap ing mata bulan rit-wirideun tak kira ngaji Quran nyap-cap ing mata tak kira mun nyap-cap jail sering senyap nyap ing mata benika ngantos musibah dari Allah patoron sakoni musibah minta pah nyap-cap ing mata sejap-cap we setempel pah mun Allah tok swarga ya gara-gara aing mata sejap-cap guru parlona Allah apa yang keberaan kekuleban sampean berak lebat kunyah berak lebat foto berak lebat beten tibi paringi musibah ka abek pas sakit kekurangan guru carana Allah kanggo mancing aing mata na kekuleban sampean sabab sacap-cap aing mata mun king karena Allah maki minta guni kalarang bejerna kula ya jun Allah
Benta hosok, tak kira hosok. Berapa? Kigan kini kebijung sapeureun. Biasa, tore bocah. Nah, kong langkong sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma. Ada dua menikah, manter itu amalan kau lebih aduna. Ngai pas, ini tahu sanya banyak. Ada dua be. Mon si anak, tahu satu boleh. Setong anak kau leben sampian teti lantaran selamat de abe mon abe palang pula tu ya insyaallah. Anna li hadza ko ani ka makun juron je pun nya nule ka amma bani ka guste. Ajri min waladik diri anan be jadi. Oh, mai bagi ka gula. Ya dinanan lain din ben lain. Harian din ben. Bodo orang sial gula kuni aja Gusti Allah kan gara-gara cek benyan kencereun. Urus-urusna pajan sampean. Gara-gara libur jak bacaan wa. Aku li sakoni astagfirullah. Aku li sakoni alhamdulillah. Bodo tole sener Pak. Tatandung sakoni innalillah. Aro bodo tole sener yo. Milan kan kulo sering ngojaan. Coba ben soromban mon kengcor tolocor ah. Tatandung sakoni mate. Yo mate ongku. Tatandung sakuni polo pah tok ngeltok kay sina depor ya. Dia mon polo mon apa do pakai sina sarong re mon ngar. Aro beda tolesan nagakapi jaga tedung akaliya sambian akaliya Allah ngide boleh beda tolesan aro. Orang mangken beni ini benih yang makin ngantos kelap ya. Saya mau astagfirullahaladzim. Saya ada ngantos puting beliung. Beliung salang seorang yang tak tahu juga nengikan. Deng ada neboi tak neng belang. Suruh ada nih masjid anda aja. Padahal bedolos biger. Mohon para panangin puting beliung tak tahu juga kami tak marilekan nih selte bedoi adan bah. Degul jadi. Marah, sambil pikir boleh. Ini penting tak jamak, apa jamak aja. Lagi betas minum jam selang pagatal. Pokok cek pemurung tibi tu lagi. Berdoa tak ikapul ben Allah. Berdoa tak ada pak Allah. Doa sing ngak napa gini kah? Cek pikir tibi yang kadu anak tak kira ikapul. Contoh, marilah. Habis kakarai lah, mare. Ruang malaki salawat naria jangan pak ibu 444. Marilah ngabi tasbih teloan lah. Lapak ke kapita itu mau jangan jur deman tasbih lah. Dak kalau tak gelar majarotang tukang tagi na wala datang je laguna. Ngalle gulu ruang malaki istighfar jan. 300.000. Mari malaki lah ngalle ka tasbih je becek kok male tak peke. Langal to ben je becek entai itu mau jadi mah. Ada kalau ada apa ani ke berarti kengcet tak kapula ben Allah. Ampun cek pemurung kelebihan pikiran. Satu jenis doa depak ke Gusti Allah. Sepenting cek pemurung kelebihan pikiran aku kelebihan sampean. Maki tak masuk akal, pentah. Tak masuk nak foto. Jadi timon bed. Ah, ini. Ambuh terakhir nikah. Kau leben sampean penikah manabi keng bede masalah ben foto. Saupama penikah, mun bola mantir ada masalah ben foto. Foto kau leben sampean katon pangajaran tak pati masuk katon bebulengan katon tak pati masuk otabe nepelat kadang gue sih tak tahu ngajak rok beda kau di lambak paling tak bisa ngajak rok paling tak bisa di lambak ngajak rok kayak bisa nih kak makin alhamdulillah jilin tapi ada rok kerek kan malam Jumat manis pemelindung sekali jilin namanya tak bisa aja mungkin tak ilat Monreng lagi nemu boy, kayak gue letaknya lagi nanti. Parapan bulan gering, kan bungkan saya tak boy jaga. Jaga kenyor, bulan gering. Jet perak bulan leken aja tak jaga kan nior boleh bulan gering saya jaga. Kadang sini benih orang ngandung terus seronya nak belum berumah. Ayo beker marah. Silajit larat melarat orang ngandung tunjuk nih leken nah makin nih kursi nggak rela melarat lang ajel ta pada ya pagi soronya no kebeban berumah nah yuk mereka ya maksud ke boleh tanya lagi nak kasih
sabab rek lambok ini kemalarat pengajian. Kulit taknya lagi numpa mangkin renggona, keng mangkin menikah. Ambu, mohon beri keterangan ngani ambu. Atau rok napa isina Quran, atau rok isina gila nih. Kau boleh tar ke pelet kandung. Pelet kandung, biasa namun pelet kandung roh. Kan yang lagi apa? Nyor si kuning. Nah, nyor gede. Saya nggak coba geger aja, mau geger ke Labuan jadi. Dan gue pikir, ibu beremak. Ya Allah pak, saya dari atas, kepek. Karena tak kok geger, kepek. Saya turun, are kok bah belum saya turun. Tak boleh mulai gila aja tak boleh geger. Jangan kan ikalakan ketong, tak ikalak kepi dua. Oh, Arya nyiur selamat orang kasih palang Arya. Leni ke kutu oba geni saboni sampian manabi andi keyakinan mon nyiur geger kelabuan jadi tak oleh gurunya mana tatoyur gurunya mana aku mantongaki nasib ka nyiur tak oleh tafaul kenging saya kocak tafaul panika bedeban panika ngaku nyiur si berna kuning manter ko lein bersih bedeban bersih na ko lein nyiur tapi benih kan nyiur karena duan singa cuma lagi sekore mana lagi sekore nyiur berikek nyiur keluar negeri ker ko le aronya mana tatoyur tak genging ampun sulah buri re maren nyiur subuh ni tas begini gini kan tuh sabuk ning atas. Kaula mau cak gila parapan. Ini kata usaha sabuk ning atas ni murah aja boleh. Ada mau geger. Ngale berokokan yang boleh ning pikir. Mau tak ngale ke diereng berokokan dah. Sabuk ning atas cet pas tepak labeng di beben. Aduh, area beren. Empon ni kata oleh sabuk ning atas muni sabuk pak ning gedung ning bengkir. Ana apa bola nah cen hukum fikih tak ngingingaki bereng bojo tak nginging bukan ria boleh orang nabrak goceng banyak coba tabrak goceng pakai buru ambu pasti buka ke lambin sama gigi buru boleh keboy guntun goceng ana apa bola mulai aja ada goceng mulai yuk apa jian noro pabrik ke bangkrut rek mereka nabrak goceng benih yang jadi bangkrut benih bulan nabrak goceng iya mon goceng kita berak buntu bendem dan tapi mon kata bentek kosut dari seriaki cut selang pecetol cut lali buat di kanan buat teko si kacer biluk ke si kacer ada tak ada anda dia marah sabikir-pikir boleh jadi mon bereng nabrak goceng bermah bendem. Saking benih keng bolan takok nolai, benih saking mi takok bau ageng juga lingkungan. Bendem usah untuk gue kelampi, tak usah. Sabuter pakon pele ben kanjeng Nabi. Sabuter pakon pele ben kanjeng Nabi. Napa boleh kelampi keningan kui bendem lagi. Ini kan uang-uang dunyanya. Ini mun cek saking tak wang dunya tidak masalah contoh tamun nih bendem itu ro apaan biasa namun ini nak tamun nih roh ore muda micin petes capi cobik ya rojak tamun ini bagi di lemur ada saya pikir boleh can itu ro apa ya itu anu anik male tak ni penyakit getel muni keke rengi male tak bindul edim mabere keke rengi tak bindul jet mole cuman kon sampai setia muni keke rengi bindul ke kapi tapi ki pakun boy saya toro jadi mon kini kami tak ada masalah kadang gede kere mah kamu ni naik kere kau le entar tatili entar kereng ki pura rebi kamu bodo kereng ini kita mon alek tolong opo gi karo apa lek mak gede bereng lek bo tamu nih jadi mak bereng apa jadi mak gede bereng kerem dan mak bo
Apa mak ngirim temu nih? Lebihan bener ngelaku sekali. Apa mak ngirim le? Anu jan tangan nak manying tak dulingit den dedung. Luang kan dia luang. Kakan tekos kakan ajo kakan goceng apa aja. Jangan dulu nih pikir tuh. Sada karena bapakun Rasulullah siada puja tambai ban penyakit dengan ban cara sedekah keng beni kirim maki ketemu nin tak tuli keterima tamu ni tak tahu ketelor aja tak tahu kena sepote tamu ni aja nom bapakun sada karena keng sabak ketetang di bere sabak ketetang di timur aru lekas keterima banyak ngak dikejar si buto iyo bagi membahas dari tanah ini kata 5 hari bukan. Para Rabu sisa mulia saya gak dintoh manter-manter pernah bersiampun ya toraki berdoa kabel manfaat. Waduh boleh. Iya ayo. Kita jauh mode iya kan ini betul. Ada kesalahan. Minum dulu, ya boleh misalnya. Mungkin aku lihat pun channel kompres ya. Ini ibu ya. Bismillah. Lagare, kita mau pengaji ya. Nunggu ibu yang pak. Sebenarnya ini beli jombor. Yang saya ingat, saya beli jauh itu. Kau udah tak ngizin. Mungkin tak guru ya, kayak mau roce tak ada pikiran sih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Allah, sapun nak po tanah singan ka tanang ka dito Gusti, ere pagi ada ka ajuna. Malar manter itu dia nak proses salih dan salihah. Malar manter itu dia nak proses itu lantaran selamat dari sempurna. Itu lantaran sumber dekatan dari tanah. Seaku nadek kapun sabana kerana. Itu lantaran mul jedek ke mana ajunan ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Pacawaki Gusti nak foto nasi ngangkat tanang dari cuma kemelasan. Pacawaki Gusti dari cuma kekurangan. Pacawaki dari kefakiran, dari kemiskinan, dan kemalaratan. Pacawaki Gusti nak foto nasi ngangkat tanang dari cuma penyakit, kesusaan, musibah, belaih, dan kebebajan. Kong langkong pacawaki Gusti dari sifat terekah. Benar akan ajuna tak keduen benda kaangkui macam perben mamul jenak foto tak ngampu ke lako tak ngampu ke usaha tak ngampu ke pangkat ngampu ke bilas beni sera ajuna dudat semaha bilas beni sera malar manter nak foto nasi ngangkat tanang ni pamul je beni pacumper ben ajunan tunnya kan tos akhirat ya Rabbal alamin. Sapun sing angkat tanang ka dito Gusti apangiran na namong dek ka ajunan nyoon sa ora diri sa tejana tusah si paling raja kantos tusah si paling kini nyoon sa ora Gusti diri tusah si paling mudah kantos si paling sama nyoon na terima aki Gusti amal fokus ben ibadah na sing angkat tanang sanaw sa saboni ben rosak mo kakaangke ben katerima dek ka ajunan ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, sapun sing angkat tanang ka dito Gusti ni te pabunga sapun nabi tibi se bangda ka ajunan. Malar manter seteje bunga sapun sing angkat tanang ka dito si ampun depa de ka alam barzah isapora atu sana ben ajunan ya Rabbal alamin. Seteje ka kurang nemu ke sampurna aki ben ajunan ya Rabbal alamin. Amal bagus manter katerima ben ka angku ben ka ajunan ya Rabbal alamin. Lewat barakana majlis, lewat barakana pengajian, lewat barakana Quran, buat salawat. Seteja sing angkat tanang sekeduan penyakit Gusti, mau ketuli pamangki tanpa beni paberes sebenarnya. Seteja sekeduan keberaan, mau ketuli pamangki selen keluar, ben kecemangan, ben kecumperan benarnya.
Satu jesi keduan takdir cuba muka tuli ya baga bagus. Seampun takdir bagus muka patap tapa bani patolo sa bagus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.